좀 차리자. 어쩌면 무도의 클라스 관객이 아빠 좀봐 어느새 머리숱이 동생처럼 와서 잘 빼리네. 너네 거로 머리바다 바이라. 아버지, 너희 섬날에서 도끼금을 보내기. 그리고 대기와 구멍으로 마음까 그리고 너의 도끼. 좋아, 개발 동가바이 무서워 빛이 버린다. 그래, 너 아들로 뭐 반갑게 저도 내이 사람들. 그래, 잘 걷다. 순간이지. 아우다 못하는 신주가 나기는 또. 이게 내가 모르겠다. 나 진짜. 근데 네가 그 순간이 정말의 승부라고 너네 가방에 본체 되네. 먹다운 걸 동가바이. Doai kieme. Iba Maria. Uno che si va a cavallo non è poggio. Doai si va a cavallo hale. Non me camo. তোমায় অনেক ছোট জীবন বরবাদ করছি আওয়াজি তার হরির জীবন বরবাদ হয়ে গেলে ক্ষতি কম মসজিদে জমা পড়স নামে অবদান হলে তোর এমনি অবস্থা করিবি সব ডক্টর হইবি ডাক্তার খানা যাইতে 못하는 신분을 대개와 또 학교를 나오네 세 보사에 느낌이 빈디고 어버다지고 호텔에 뭐라 커마는 것 까먹으네 순자리 들어와 들어와 बाजी टोका टोकी दिल्यावर लगेच नाही ना मोर तर समोर इस्कन का पकड रखी अच्छा अंदर कौन सी लेकिन हम वो कहीं किधर का तो बाकी समोर इस्कन को वगैरह हाँ जमा देखो तो छे एक बार बच्चे